This is our lovely dance, lovely grove. Take it slow and cross the one that I had lost. Let him show. Take it slow. You should feel like us. 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 You should feel like. Come, this is our lovely dance, lovely grove. Take it slow. And cross the one that I had lost. Let him show. Take it slow. You should feel like us. You should feel like us. Us. You should feel like us. You should feel like us. You should feel like Les he lanzado la propuesta de inspirarse en lo que les rodea para crear, ¿no? A través de la cerámica, que es el material que hemos utilizado. Y bueno, a lo largo de los días han ido adquiriendo pues esa fortaleza para ir creando con más seguridad y han hecho una vajilla, una pieza cada uno, una vajilla que les representa a cada una, pero eso, inspirándose todas en algo que han detectado a lo largo de estos días, o bien dentro del edificio, en el exterior, y ha sido como unas jornadas de mucha convivencia y de ir superando retos. Just wanna stop when the guys come back again. I will put you down. Just try the best you can. If you fail in the end, you will try again. Take a walk. Self-defense when you talk. Pues sí, aquí tenemos gran cochinilla. You try again. Take myself
too. Just one stop when the guys come back again. I will put you down. Take myself to the water. Take something back to. I will put you down. É sempre unha experiencia pois moi enriquecedora. Eu sempre que me propoñen algo así, pois apúntome porque creo que é importantísimo que espallar o coñecemento da nosa cultura tradicional, do que somos. E, bueno, a resposta dos alumnos pois é increíble, non? É moi fácil traballar con eles, veñen con moitas ganas de aprender, algúns teñen relación coa música, outros non, e pareceme pois, bueno, que este festival tiña que ser un exemplo para outros tantos que se fan no país e que a cantidad de patrimonio que temos na Galiza pois que se enchera de cultura e de arte, polo menos unha vez no ano, como pasa aquí en Tui. Talk, they will let you in.